Male Kenyam, Ner Male Kenyam, Joe Chalan win, she live video charge interrupt. Guasame, Balana report down le rode. Rewika Kobo, a quick Kore down it to work. You know, Kore to work, Ka Kobo, Kormiditi, Kormatot. Kuma Maraika, a Kirmayadit. She can honor no dong they can nas they can connect she remember ngai kon diale pan kaje she can honor no they can come SPLA yo they can would have gathered down tatin adio ye kon diale nga she can book bonne kare nyal go down to civilian ticketing and then pan korun wang along na baka she koro mo chero nyoko mut lo jarode re koro mo che George no sha di ne SSPDF chaga joira chaga wire wika kobo she kon dial nuare kon ti kon kanen chi we ne re wika kobo gwase niam me chor la ne ne ngwala re jeno akobo no mo chaje bu nyoko jek shika rach mani Dr. Guy Cook jogo nuare no SPLIO is no more can SPLIO shabat allo leadership can destroy it namabo mena ta nuare kono ku kuma le ro bana kan shi SPLIO shabat kaje report me ko gorje no barwach katan waren kontin tinchi lodien je jat keni yangu makap ka ko ba jamo allo metken ke de ni SSPDF nuwarte guard nuwari imagine jin guard nuwara kenya nuwara ka blode jat yangu mi shadi ni SSPDF jojere wich they road gujide right now they road gujino jinwar ke they road gujino jin betrayal ma jin rami mo misha nwar already because mi jini nware kan na kai chin nware ka chiro dien gang de jogno jinti jinwar ala gwada danen mani korteten adoran konware adoran ka doran moni ajen chaja ka war zone no chaja ka war zone alo jen gwada danen man tar ka korte ayenen ware kan naka anware ka chirudien gang some of you should feel very sorry ko andoran daka doran konware chi dor jan chi dor ten chi dor ber okay ka chi dor murlene ba adoran konware so mutelo duol no jin ba don ware ba dak ke bi sing na jorten munware kulo sing pa jere duar ajin ma chi jinwar chai bi cholon wer jira momone so meje tok pan akor mi ditie kor mutot ko shi kor mutot ana che taken list ngwande chi tok ten ka che de ni SSPDF to ngwane kana long shakarior right now dio je de yena ngach message pay release menen wana no de lariye ko kuyur me chal ka me luro ko ngai kan no shabechen kur ke che jiek chikume SSPDF man wude shal ka luro ko me gat lo nwerba chati je no len na manda na chi tuogre wi ka kobo shelogo ko comment tine dial chi ga ne ko la so Sudanese tina ga je lug ne dial how come
de kwer dit michit ke lure kong la roi ni siang god da na kan weratin babarar jera me da ne top order me kam nuare 72 hour ka kobo kel ke humanitarian jo kano sena goro tera me ba je ka kobo jo kan ne rikola civilian no kwa kobo kwa je evacuate jena ka kobo ranchi tika kobo yenne ideal ten gonom be adil jen including humanitarian me wallo kaje chagu jino bigana ne ko kala do beken helicopter beken jak bigana ne kaje so what happened next chunwari ugo jeno na jen chu civilian kon ke nwara kon jina jen awe ka border then chu yo ben chaga palwich chig bende wo chicken ginyo dong china chig dwal so neme mi kon gui kontara kelio anen kone ta lat kemene akuma kirmi yadit kuga humiliate nware so chicken jangi kana nangre wich chicken te nangre wich chicken murle kan nangre wich chicken ber chicken nangre wich baden walle chala very clear ka kane to kontila chalga te ber message chicken jagan walle ka kala bawas ka chalinga ne dial ja joje no plan a plan ma chala de jang kene ne ti chalga te ber no wen de kone kengni shora ne no ngak ka jang jente gareko but clever was dina mo malat kana mo akene plan di no be ne asas pdia big were wika kobo ka kana dia la content ku dia ku kana coordinate charu den linga ne di chalga ti murle ko ba nur gat kin ya kanka ka ba nur o ken ya kanka that is a plan ne re chalka bertini logo na kon were amejia so kwana mele gwi yentin kon chalka nur wew tin cham ka yu nwere ke cham ka yu jane la ya ju ka jang no ya na nwere kwa jo me kwa ling manan tie ju no te nwere te je lo di ne ngum cha ko ba cha je ke bon don nwere jinde je na lo walde te na lo do so ne de ti cha kweri ne Dr. Guy Cook cha je gwanyen wale so I surprise bo lonko dong de la ken jang de lo rajo kana bar ano ka panke na kana ten content ku kan le use ne ke la la gwa ne je no da Guy Cook je ne kana nuari shi ga rach ishi aro den ling me shi da Guy Cook me che we ka kobo je na ka kobo we na mo and then chu lo jok lo de jok ichen nuari jogo no ye ne wi are wi ka kobo kanyenya kana ten kon tin la de ne asas video ko ne je re wich imagine that anyoke ne de ti chi ga rach te ga mi chi kan lat gwasame lat ken one ne kan bero konte kala baus kana janken kel akene planda ane juga asas video bono jiana re wich jiana ka kobo kobo nwer kula were wich bekan nwer bekan kula nyogmena kenke so kaj michit kana mo mitekeke imagine en koror walle right content right now to kon get to report chalat ba report beno ye gajen gwas me right now right corner bala report dan chalat ke kwi de ne asas pdf tin content tesnien ke tin chiliu ashi matin content gwakur bala ne ye ne tin content chalat do shumwa de ne asas pdf tin content shumwa painken karodien ke report dan shanung ka fi bo river re yir ko ngai kona kobo no akobo tedi e yir miteke goak to wan ka ngai kona rudien dial kan de ne cha nong tanin quicken kit ke loine taram long kit kake so listen right mi chalat gwasame road by yo galwadina jarama da la reponde ala kanome shol kana ye local reporter so me rada dentem de shol international reporter so ko anwar muku reporting ko ila latka ko bo shol kana local so she wrote by yo galwadina she report che jalat gwasame report mo e kwide ne assess pdf to shop ka koru jendang diech bala ni yemetin kone cha jiga ka year cha bula laro chi ga liu ke chi ga tede but me to koru jendang diech cha ga jigre year tichi chi ku yang na jiken ku kan yang na ke ku mwana ken
charging ne me to koro jandang di 150 AK47 ti akep ti ajigre year Kepibo River. So report me equipment ne karodian. Tin jegre year chikitin kono jega gwadan chikorche tok tin pan. No. Right now, sha wude shalke melure kong charge de level at this point, you know, she go rodera right. Because a very disappointing kake. She jan result and who can expect. She jan tada and we can eje and order to ogaje. We can odong nuere are done for good. Jan tada and we can. And this nuere well, make no dong nuere she can done. I was reading a post, Karamkel. Kaken nuere choro de ne panani nuere. Ebelaro yene konen te ka kobo liebene kon GSS PDF. Na mo de chole jene duar ke quick ngwane ni jene na mone. Ka jano anwer murwach ano ibene wuj bene nyo kabne. Ke wuj bene kab. Tere ge so ke di yen kab nyok tere problem. But din gan wer na mone. Imagine ajiti jene. En wude shal kame kwen makwach. Janin teme. Kana jikware. Where are they? Today I was reading a report. Waken chaga been intercept. Kawantua. Mishaka intercept. We mean that chaga kept. Yes. Pa report e panesha lat baneme. Amudo dian misha nyokomelat kaba. Ano ganyale o shake. A report e nyam. But today micha bijeka cha report nyok. Wajen chabe kem ne kawantua. I don't know. Misha ako let go again. Ko pan take ne de shakep. Ne ya kep toni ti dien te tin la dien nuore. Kan dien nuore to ter mi chalet ke ngai kone. La ran mi shakep wan kur ter mi lalat keje. Unless mi do mamping. But mi chai kep yourself. So mi chaji kep tel mi de let keje. So right now mi kwen makwach chala rami mo mi cha capture ke cha kep. Ano kajino rajine ke juba. Ma you should be thinking about status nying nweren kono take front line. Ano what went wrong? Can it in kono and take a front line can kuni ne kola jang. Ako be take kor Borsha take kor Norway am take kor SPLI will take a kor. So dear generation ye nyan bum ko shi kor result mi shit kana me mi shi expect shi ajenen and wallet. Shajan Panka Kup. And again, they are still ready. More the leather cannot talk. It's not the end. Chien. So me jirame way. Larijano kus upon a kill me yadit kind of janken. I have a sad news for you. SPLIO, she can base the antican and your omelet can antama, ray which ka kubo, kashanga well one, kapaying one, one kin down road and down red buckle. Honorable John Yualul. Commissioner dunga kobo cha gwada cha nyoko gwel tele me shalo kwen makwach poinde cha bani je pin. Imagine general SSPD of Tandian wuka right na gwada dien cha de ni ken cha ban pin me jin general benyi de ni ko kor ka bro do jiga no jin ram mo mala warrior ku de ko la jaga bi liu ka jina bu wutik ajira mate de jira mo majin ma shi jin deje wojen poinde bari argwa da nana ci korche topten. So you mean that kene ti tele mishi kana don kamilet kene they done nothing. She can ne din kon la jang lora bangat jane kana gad ber sing men we kan ka kleba waseno na me tactic withdrawal bene wer bene kana. So we already know that bene helicopter kan bena ben bogone tele mda dien. Okay. So ko kuji monedi ngaji nodi la dorse je kuma SPLI yo chicken dunia nyo chicken office den chicken resume tel mi shale kwen makwaj dio je shawona no dere we doro shalka mo bure biei ke dere we kan nasir ajen mi babla no chaje ben intercept ka wanto kan status and anten kan ngaji no what happened to him ko mi cha kep ke cha lo jogo whatever, but what I know so far cha kebejen ko je tine de shi wono de kan nangrar lo nan kan rar ko dong de kan woga kwale jungli yene te konti la nwer wew
ala ran la chere ka dorun la chere ka shindun ala tele mishi ala permanent ala choch chi permanent de yena guje no go yena tamtien ga juba keden gwa dan tienten tiarar wal tien wena dien lan werun ke dorun jen gwana jen long dorun gwana jen long raina muka nuwer dangro nyenyo kule la doran dan nyenyo tino na kwalo ngak kene ngak ele kon karo dan roi kono no tele jang do dien changa ne chine tuk da de lep de rande bit ke bede ko de ngaji no kan were nyenyo bane me nyenyo kon ka jor mutu kon buku nuwer ko la ko yo so bi ngaji no ne mekel ka jari pore me mukin la ne ano chulure kon chebet o dor cha jia kuji mi man jalari ti jero la tanken charo den chiga we guardian mi changa so tan dien changa you know what is happening so ko ngai kono tela turu ya nong chianen turun konti la turu ni nenten konti la hali tindire wich deni aspele ayo bane kan ko dien tor ko ngai kondi ala te ko front line so tela mi de ko dien tor ka je ne de shiru dien tor ko dien ka kwar kene ko la jikor chaga nong ko online so ngai kene kor jatin ngai kene ne to shal ka to jang ke bar kien ke tat ken kel bugu lunjo but it was a big loss and me meritin ka spela you already laran yodi yene ko la nwer wew yene ko la panane nwer wew ki yene diala ko ken kon chun kel ga jang ana shugi jino don nwere alwar tandun dio ja sia don nwere sia benen okay ko tin dien ke tiga kari koni ran la sheri long ka dorun ashang bi wala run tomorrow and sia confused along you should think dere char jin mi ko ngodo ka jang ki grama mo ko ti kel ka gwanter mo dong de yere bat ke dwala jin why don't you keep quiet dere bet cha jogo no ne korean kel karami mo la gwanter nuori sia dero de yen bet the no broad tanyirar bilaro chunkel ka gwanter ka you don't know anything about tomorrow chere kan panan nuor kontin chunkel ke jang maran che chunkel ke ne kun mara chunkel ke ne kun be chuon korean biga condemn wondin kon lat ke kanwari ne to ga nasir bi condemn tin to gon ko ken bi condemn tin to ka ko be condemn tiro de ler chit ka kwara kon cha rin ko no ka ki position shirgamenti lolgat kot chikon di alman chala lolgat kot chikon nen message cha gore jeslo ajelong tele dien mi shikana mo malaro en ko nware mede sapono ba nware ba kana ba kwa chole no nware ke terrorist group ran jin tele jigat chi dir ka gat ku guje liya gana ko kende technology di nong je non wade gti kai dp cam chen kan refugee cam jen ta dande chang dare gwa kaje yen ware gor yen waka belong yen den kon in the quick cam yadi ala chocha gorbene ka bible no shi permanent so mi jira mangat ko la tok dire ngaji no mi jega la de merun bororo di ten ka bene ka nyok again it will happen again to me so nganya gwante arana wonga kontel kore karami mo normal marandan kwa jang kwa bar ma we accept that but ami janen wara anaka ka shuro de defend ajaram dan lokon maram mo de kon ko chonga je kelidi ci kon le chonga je kel cause ram negi men negi always ci ade me mar medon rami jene jinnaka rami jene wo aju juwajere duaru cire men wa kon jure dor kon ala kana kwala rano ne kuma spele ayo stronghold akobo imecha akobo chaje dak den wadi aldega yutelot ma yin ci calculate no kan wadi al wi mon gwasa men wo kan edited tene ka warrior tene ka gwar tene ga ne ngai roch so all these people be akon riordin bunwer bakule telot so she disunity into organ where she jaka advantage kay but things are going to change one day ko ngai kon diala telemi la rekshi permanent la jena jen gwa to mo mi cherna te ga nyono ne no ka tandien boke buat boni no cha de lar lon ko den mi ci bodenek way ngudi ru chongo je karami mo min nang doru dire ku je no run rame be bi nyoko nak
chirgaman dana pa ila di gwada me goyen ke men da gai ku dana kun wala nak tin kwan wala nak tede agon janga kana bara no jen take information sha kam kirmi yadi no jen e chen wari sha galwak kun wala lok gwada din another thing kon wari bo la kon aguje no mute randan min na kon min wer mutu kuje mi yo ma chala la de jeg bu lo dan ble jet ke je long ka jeram dana na kon why do you have to feel sad about them ka kan kon ku ko na ku ko la tung so ngaje je gwa mite mi jeng mi choda lat a shi jang shi ka fail ke bar yen wer kon te kel ke biadin ngaje no ka yen bu te kariye go shi kan wer kon te gwa kor shi kan wer ko la jitare yen ne kon te kel ke yen ba lujo eken ku te ke juba ku te bor ka jini to jirandien waje je gwa da na titino bi ngaje no ba ji luje ken ko ber la luj kana miji kene je gwad mo gwa achanga jiran din lade je no 100% era mi mo ku ye support tele karami shale ku kene support la ngwere nwere ko nwerde kan te kaloj nwerde kan kaloj ko tune de tip ka she tane panken tele ga pelpel changa kel mi ramu nga chiang ber dele kunni ni jang che shinkel ka jang te gane te go kake shuber I don't think so tele ka that mala chal ke mercy tele ka koy luaj la gur kan obi kene tim la kan la let kan mod bane mi kan chak je gwan mo gwa che tok ba ji naga kan okay na me der we kaye mi shit kana mo de goro de lariye ano kon bereti kana janken charen markel de clubhouse kan ne te ka plan kel ka SSPDF so bane lar kenyok nuer la pele ni jika nuer beji pal nyi de ndan tigi je ku diala kon ledi nuer la bi de mat bi de bi ngar bat gwada dana ci gwada oben bi ngaji no jeka me chang me kap ka kobo chune dia chwala ro nuer ga telwat ne dor ne kap no kene men kun you know she telwat nuer ci ga feel very bad men ku lo na la gwa ga jene ga nuer dial tele garmeten gwasamo tele ngwan midi jiga gwada dan mite ngwan mite gwada mo ram mo mar kaneten condition en ke video ne churi le nuer me chwale nuer typically nuer me diere fuka ka nueri tede ten gwada mo me ga nuer kon shi yeken te nen ka kobo te yeken yen ko ken ka nueri te ganga ne nueri so chikuran chebe pet pin bang atel mi gwambu to ko content ala gwan termi ngaje no tere ke je che ngaj la ro da niga la ngaje rune ti be kana la de jegrun anyok en ku message video ba ko ken gor kana ko ba karwade ala ko ba ton ko dal kan ka kor la nget kene o mi pin mi che kot biken torbiyel biken ke use ko biga na book ko re nyal dala ba ko der bo re nyal wa bo na hali mich ba ben ka wer ba ben ka run wang akan ko to kon la gore ko mich ben ne e che we kudi ni de je bog jo la dwale chicken ground for chicken long mat ba la gur ken o ken biga na buganan ko ken de ni kon ken wane ti cha kur cha je long ko ken tele ke salary tele ke yudi je ken ke la yudi al ko de kam ke la ko ya kam ko ma Uganda People Defense Force so name a medicine ana ber kamal thank you ber kamal ngoto ko de ko ni mo to ka jima gan ma pin tedi okay mala ya cha message juk they ne SSPDF to shop ke korjen di baro ti drone ti mo okay shirkan ke match ya okay shirkan ka match right yeah okay
Okay, like what chi ga liwo da chi ga mo ye. ala kana mo ala ko mai ti chobo korje ndang de we mean that ano chiran mai de ala de cha mai de ya benya pin lor bam kana matuong ne ka kore konte cha ti la tere ke joko kan de india le konte mo medan ke de ni tla laran yo mich ko kujiket you know bu maj bu jitot pin ko kan de kan ke bu ne ke de pangen de ke biene so chira dan lon ko boroda kamra bu dron kel ka mach you know another thing mich ala ro chi korjen di baro ke pega dan cha ala gwa se me cha mo ke che te kariek ano ke cha me chop ke korjen di baro cha ka kamrar to waje yir it mean that there is thing there to can reveal kana la no pen ken charge but chala na je no me ti chop ko jindang di baro e kan me de konen charge year re year ka what about me de konen terar sorry yeah me de ko jindang di jwa what about me tin kontin tin cha ko nagrar de ul pen ni mala ni ngi year on ko ngi year which mean that man can kapiu Yeah. Yeah. Oka pain na de wuli chi ko no ko sometimes de ga lok bo dong de ga ne de ga lok mu chi ko mo. De wuli chi ga ni ko ga bro ye. Wala how? I don't bro understand. bro ala ran me pay mo cha joje Okay. ran me pay mo cha joje la ko ya joje after that I take some time ran ko Okay. tiega ba drone ba weni pin pin then yo mi je kula tiga ni yo then ba kula pel nyo okay jen ta dan sin so ko jen a message mi ba je ka road ba road ba yo galwadi na ko jaram dana la rain la kala la leri she la ne jeno ken me je ti kwanye kere yir alo ka me ti drone lo chi yagre yir we mean that jiken kusino jiken kane anyo kari pore pane chala ne ko kana lele gwa bat chala ne jene ri chop